Dilai police station angkang kedam tang pai ni phai krep ho arni kang sam por phai plira chitim alom 0 point na tawar pi adu ke kalong bolero lapen bolero pick up humniang bong ahir kang tangrak kacetok bang sojok adimalong amat inut apran kedam nang kedam tang pai ni phai krep ho ni kacetong humnia gari rake jorhat pen diphonat ke bang bom AS03 AA 8647 bolero ke lokpen manja pen Bukajan ke bang bom AS09 BC 0881 humniang bong men tuwara du ke kelong kacek tong nama jok hin agari kacek hangun ajok ahir intang rakpen cetong derlo bang so puthak pherang ke pen adiman pali dun pen police la pen 108 aphan birta palilo birta kapali ateng pen dilai police adum adiman pali dun lo Raikom sai khia hin pen kapachini pon atengke bangso kachetong hut bolero gari long kachetha bang priang bong pen inuda bangke adimalong mat apran dam jiro apen bangke thama bangke ahirin tang rak pen arenga hu sonang halapu bolero driver bangke bolero gari kachet tu drup ajok ing hap headlo bonta rada tum cherap chetodun si pajok ponlo malom so phi 108 pale dam si keso kilangji aphan DMCA chalong an pon delo Halapu bolero pick up gari katebar abang pho bangke abar sai kimi chu NC adi malong pen kajuilo kachetong humnia garita dilai police station along pondelo Bukajan pen anantirang karbiang long live